Loto ia bema ele i tutoa ele fatola upu ina ia mawaa ia ola ma ia fua tele mai a matou whaatantari atu i le toia fio mai o lo matou alii ma lo matou whaaula ni Mesia Yesu Keriso e ala atu aile matou tatalu le ni tai au ono Yesu. Amen. So we are going to take a pause on our book of John this morning, but I'd like us to share from the book of Ephesians. So please open our Bibles to the letter of Paul to the church in Ephesus, Ephesians chapter 5. Ole amalo lole tatou mataupu ya Ioane le nitai au whaua wina le vai asofou. Ai ole atatou matamata matilo tilo le upo le atua i le tusia Paulo i le kalesia Efeso. Efeso alona mataupu 5. Ole a whaitawina mai le mataupu se fulu ma le 5 a ngai i le fai mai le fai upu e se fulu ma le 5 a ngai le fai upu e 2 se fulu ma le tasi. O le tusi le a Paulo i le ekalesia Efeso o le se tasi o ekalesia po le ulu wai ekalesia ina ua fio ae Yesu i le langi a fio mai le anganga pa ia ma papati soina ma whana wina le ekalesia. O se tasi o ulu wai ekalesia na malanga ia Paulo ma whaatuhina ia ekalesia inu ese. Maita wino le apostolo Paulo o ia o se tasi o apostolo whamai o ia e au pito iti lava i le au apostolo uma. Au se tasi ne o ana tusi i le ekalesia. So this morning we're going to be looking at this book, Ephesians. And again, it's a book by an apostle by the name of Paul. And this apostle Paul was called specifically by the Lord Jesus Christ to take the gospel to the Gentiles. And this letter here is to one of the first churches in a city by the name of Ephesus. So that's where we'll be reading from today. We're going to be reading from verses 15 through to 21, and the Lord's word will encourage us through the teaching this morning. Mai le fai pue se fulu ma le 5 e o le fai pue 2 se fulu ma le tasi o na fai tau wina le whaapiratania a maua lau tusi tatou fai tau whaatasi ia o le nei ia whae tete o tau ina ia o tau Savali ma le wha au tauta aua ne I whaapei o e Valilea a ia whaapei o e o poto ia whao ngā ina e o tau aso o le nei o langa a wā o ona po nei ua leanga. O le nei, aua nei whaawalea o tau. A ia o tau I loa le whina ngalo o le alii. Aua fo'i nei o nā o tau I le waina. O le mea e ula vale ai. A ia whaatu wina o tau I le anganga. Ia o tau whetau talatalai I salamo, ma pese, ma siva whaale anganga. Ia wha ne atu ma pepese atu I le alii I o tau loto. Ia wha whetai pea lava ona o mea uma I le atua le tama. I le suafa o lo tātou alii o Yesu Keriso. Ia usiustai le tasi male matau I le atua. In English, can we read together? Ia. Look carefully. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery, But be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing and making music from your heart to the Lord. Always giving thanks to our God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. letting to one another out of reverence for Christ. That verse 18, and do not be drunk in wine, and which is, the word is debauchery? Yeah. Yeah, cool. Okay, dissipation or offense. So that's what that word means, when you get into becoming drunk.
Okay, so o le taiao nei, o le tatou tusi le apostolo Paulo. O le matau ko te fia tala noa i le taiao nei, Savali ma le poto. Savali ma le poto. This morning I want to talk about walking in wisdom. Okay, o le tusi le a Paulo i le ekalesia, tatou te mauai o le ekalesia whaolaina po le ekalesia i mo ese. Ai ua a mata ona i le uruai ekalesia lava a le atua i le lalolangi. I le taimi o Paulo, ai na tatou wa ai ai, wa a mata ona iai le au whaasese. Po wa o onga whaasese, matau whaasese, ma o onga pepelo, wa mata ona ofi mai, i totono le ekalesia. Lea lana tusi, le tusi lea a Paulo, i le ekalesia. I totono le tusi lea, tatou te mauai, le upu lea o le Savali. O le upu lea e au mai ai le ata o le loto a le apostolo. Ina ia nau, ina ia maua e le tangata whaatua-tua, le o langa alu i luma. Lea lai au mai e le apostolo le ata lea o le o langa o le tangata e Savali. Tātou te maua i le whai upu, mata koe whai upu mua ma le lua, mai le upua Paulo, o le nei o au o le wanonoa tia ono o le ali, o te ai o yate o tau, ia o tau Savali, ia tusa ma le vala au, ua vala au wina ai o tau. So o I a amata o na tātou wa ai, o lo hofi mai a o onga se, ai o lo nau le apostolo, ina ia Savali le auso, ia tusa ma le vala au, ua vala au wina ai o tau. O le Savali mua le au mai le tusi lea, o le Savali ma le loto e tasi. Mai mta fai pue lua mta pue fa, ma le loto maula lava, ma le anga malu, ma le ono sai, ia o to faa pale le tasi i le tasi, ma le alofa. Savali mua na le au mai e le apostolo i le tusi. Savali lona lua tātou te maua e mta pue lima, alona fai pue lua, mai le apostolo i le auso le Efeso, ma ia Savali i le alofa. Savali mua o le Savali le loto e tasi. Savali e lua o le Savali i le alofa. Ma ia Savali le alofa whaapei o ke riso fo'i na ia alofa mai ia i tātou. O le isi Savali lea olo au mai e le apostolo le tusi le Efeso. Manatua. O le ekalesia o le uruai ekalesia. Ai wa mata o na ofi mai ai ni awa onga se. O na tama whaila i o Paulo wha amalosi i leo langa wha atua-tua o le tangata. Mua, Savali ma le loto matasi. Lua, Savali i le alofa wha pei o na alofa mai o Keristo. Savali lo na tolu o maua whai pue valu. A wasa o tau Paul Julia na mua a o le nei, ua o tau malama i le ali. I nā Savali ia e pei o e ua malama. Savali lo na tolu. O le Savali i le malama. O le si upu foi o au mai e ile mata upu lea Paulo tātou te iloa ile nau o Paulo ina ia wha mautu ina le loto talitonu ma le wha atua o le auso. O I le lana tusi lea tātou te maua ile mata upu e ono le ofu tau atua. E te lea I tātou e mai tau ina whai upu na le maua ile whai upu e se furu ma le fasu ma le lima o le nei I nā tutu mauia o tau o fusia o tau sunga titi le wha maoni o ofu o tau I fatfata o le ami o tonu fa se vai o tau vai sauninga o tala le rei o le file e mu fa popo I nā mea uma o na tango atu I le tali pupuni o le wha atua tau te mawha iai o na tinei o whana mu umalava a lo o leanga abe pulo o tau o le o tanga ma le peru o le anganga o le afionga lea a le atua. So a tātou wa aba ai le tusi lea e Efeso, o le ata a toa le au mai e Paulo, Savali le loto e tasi, Savali I le alofa, Savali le malama, o ofu le ofu tau a toa mai le atua. Aisea, o loa mata o na ofi mai talitonunga ese, talitonunga whaasese. Ai o le Savali leo te fia au mai e le tai au le nei, o le Savali ma le poto, na lefa mai le fai upuna tātou whai tau ina tai au le nei, suma lima, o le nei, ia whai tete o tau, ina ia o tau Savali ma le wha uta. Aua nei wha pei o e ba le lea, a ia wha pei o e
o poto. Au tua le tai ale nei, Savali ma le poto. This morning, Paul's letter is to Ephesians, to the church to the Ephesians, the church in Ephesus. This church is one of the first century churches. Jesus returns to his Father, ascends to the Father, he sends the Holy Spirit, and the church is birthed. And so Paul is sent by Jesus Christ to the Gentile believers. Who are the Gentile believers? Remember, they're the Jewish believers, and then there are the Gentile believers, and that's us. But this is one of the first churches, way back in the first century church. But Paul writes this letter because something's actually occurring. In the beginning of the letter, Paul addresses that there are some false teachers that have started to come in. False teachers even existed way in the first century church. So he addresses the believers by encouraging them in their walk. And this is not just their physical walk, but this is their walk as believers. This is their everyday growth. This is them walking with Christ every single day. And he encourages them in the way that they walk. This morning we read verse 15, and it's got those words there. See that you walk in circumspectly, not as fools, but as wise. Today's sermon is called Walking in Wisdom. So Paul uses this whole picture of us walking, this whole picture of us journeying as a believer. Because in chapter 4, verses 1 and 2, he talks about the believers to walk in unity. So he knows that there are these false teachers that have come in, but believers, Ephesians, you have to walk in unity. Because we see in verse 1 and verse 2 of chapter 4, therefore I, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling of which you were called, with all lowliness and gentleness, long-suffering, bearing with one another in love. He's calling the believers to walk in unity. Chapter 5, verse 2, there's a second type of walk. He says to walk in love. Chapter 5, verse 1 and 2, therefore be imitators of God as dear children, and walk in love. He's saying that there's some false teaching coming into the church, but he encourages the believers. Number one, believers, because these teachings are coming in, you have to walk in unity with one another and with Christ. Number two, he says, walk in love, believers. In verse 2 it says, and walk in love as Christ has also loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. The third walk we find in verse 8 of chapter 5. If you look at chapter 5, verse 8, it says, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. The third type of walk is walk as children of light. So Paul is using the walk or the journey of a believer. And he's saying, walk in unity, Ephesians. Walk in love, church. Walk in light, church. There's a fourth walk, and that's the walk that we're talking specifically about today. And that's in verse 15. Because in verse 15 it says, walk circumspectly, not as fools, but as wise. Today, we're going to talk about walking in wisdom. Everybody tends to know the meaning of the word wisdom? Say amen? Amen. Amen. Okay. Amen. Okay. Because, o le tai au le nei, o lo nau le apostolo, ina i Savali tātou, ma le poto. O le fesili. I say out. This morning, the sermon says, walk in wisdom. But the question that we can have this morning is, why? Why shall we walk in wisdom? Why shall I, as a believer, walk in wisdom? Why must I, as a believer, walk in wisdom? Ai se a e tata wai, ia te a o le tangata whaatuatua ma le tangata talitonu o na Savali ma le poto. Au mai le apostolo le tali I le whaiuko se fulu ma le ono. Whamai, ia whao ngā ine o tō waso o le nei o langa, a wā, hona po nei ua leanga. O le mafuaanga, a wā ua tato wola I ona po nei ua leanga. The reason why is given as verse 16. Can we read together verse 16? You look at verse 16 and I will read.
This is why the apostle wants us to walk in wisdom, because he says in verse 16, redeeming the time because the days are evil. E whai ngō whia o na tātou mata I le lalolangi malona tūlanga ua iai nei, ma tātou I oe ma tātou āmene, ua tātou iai I ona pō whaingatā. Tala noa le tai le tai aole nei I le puapua ngā. E whaawhia ngai I tātou malo o langa malo soifua, o oe o le tangata whaatuatua, ma le puapua ngā, ma le ti ngā I le tele o taimi. Ai tātou te waaba ai fo'i la le tūlanga o lo iai le lalolangi, ua le ai se fi le mo. O whainga mā lo, o taua, o misa, o tutono o tātou āina, o tātou wa ai, o whewaiwa iai mea uma, o tali tonunga ese ua tūla I mai, e tau mawhai ina ia whaasese I le tangata whaatuatua. Lea lai whamaipolo, savali male poto, ai sea, awa ona po nei waleana. Paul encourages the believers in Ephesus, and he encourages the church in Ephesians, and he says to the believers, walk not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. That's very simple but clear English. Why shall we walk, or why must we walk in wisdom, believers? Because the days are evil. The days were evil in the first century church, and we look at today's believers, the days are still evil. And he says, walk in wisdom. Walk not as fools, walk as wise. So ole nono ta inga le apostolo le tai ale ni, ai sea, a wā ona pō nei waleanga. Ole whaamalosi mo tātou le tai ale ni, uso matua whawhine, ina ia e loa le taimi leo lo tātou iai ngā. Whamai, ia whaao ngā e o tō waso o le nei o langa. O le tangata poto, e whaao ngā tatau, aso o le nei o langa. Aisea, a wā ona pō nei waleanga. O lo tau mawhai le whili, I lona marusi, ina ia tau mawhai ina ia hao le mesese. Lela e tau mawhai I paulo ina ia whaamalosi le ka le sia I Efeso. That's why Paul is encouraging the believers in Ephesus and saying, do not be foolish. Don't be a fool, Ephesians. Be wise. And it says, redeem the time. What does redeem the time mean? It means that every single day we wake up as a believer, that we know that the days are evil, I must redeem the time. Using your time wisely. Okay? So this is going to challenge your heart, and hopefully it challenges your spirit as a believer. O le tai aole nei, o te tali tonu, e mawhai le anganga o leli, o na lu'i lo o langa tali tonu I le atua. So lela o facilita o le tai aole nei, ai se a e te tau wai o na savali ma le poto. O le tali, a wā o ona po nei ua leanga. So we've asked the question, why must we walk in wisdom? Paul has said, walk in love. Paul has said, walk in unity. Paul has said also to walk in the light. Those are cool walks, eh? But then he says, but we'll also walk in wisdom. Don't be as fools, walk in wisdom. This is him challenging the believers. And I also believe that the word of the Lord is challenging us this morning. Why? Because the days are evil. Aisea awa o ona po nei ua leanga. Let's see if Celia tūlai mai. Sili tātou, whai launga, e whape whea. Whape whea launga savali e pei o le tangata poto. The next question is that we have, so we know why we must walk as wise. But then next question is that you might ask, okay, preacher, how? How do I walk in wisdom? Let's read on. Whamai, whaiupa suma fitu, o lo iai le whaamalosi mua. O le how mua lea a. O le mafua anga, o wa ona po nei, ua leanga. E whape whea, o le awala mua lea au mai whaiupa suma fitu. O le nei, aua nei whaava lea o tō, a ia o tō I loa le fina ngalo o lea lii. O le whape whea mua, ina ia e loa ma malama I le fina ngalo o lea lii. Roma suma lua whaipue lua, whamai upua paulo I le kālesia I Roma, aua fōi tau te a mio whaatasi ma le nei lalolangi. Ai pei tai,
Ia liliuina i le toi fuata ina o tau loto. Ina ia o tau sue pe sea le fina ngalo o le atua. O mea wale lei, ma le maalie, ma le ato atoa. O le fina ngalo o le alii. O mea wale lei, ma le maalie, ma le ato atoa. O le fina ngalo fo i o le alii. O lo maue le salamo alo na mtau se lau sifulu ma le tasi. Fai upo se fulu. O lo iai upu whapea. O le matau ia Iova. O le amatanga lea o le poto. Wa iai le mawhau le lei. Ia te i lato uma o e whai ia mea. I le tuspa ia whapiratania. O mea ia lo talanoma iai whai salamo. Na le whai whai salamo. Wa iai le mawhau le lei. Ia te i lato uma o e whai ia mea. Ale tuspa ia palangi whamai. Who do his commandments. So Paul is talking about the how. The first how is that we find in verse 17. Is that, but understand what the will of the Lord is. So the question is why? We must redeem the time because the days are evil. The second question is how? The answer is we must understand the will of the Lord. The will of the Lord we find in Psalms 111 verse 10. It says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. Commandments is another word for the Bible. O le fina ngalo le alii. Le famele apostolo tai au le nei. I o towi loa le lei le fina ngalo o le alii. O le fea le fina ngalo le alii. O lo iai ilana a fionga pa ia. O le fina ngalo le alii. O le tausia o lana upu. O le whaitau wina o lana upu. O le malama ilana upu. O le whaia o lau study e oe lava ia i aso ta itasi. Na lewa mele apostolo Savali ma le poto. Aisea o na pō nei ua leanga. E whape fea ia o tau i loa le fina ngalo o le alii. Whape fea o nei loa le fina ngalo o le alii. Whai lau suenga. Whai lau whai tau ngā tusi. Whai lau ia e loa le fina ngalo o le alii i aso ta itasi. How do we understand the will of the Lord? By studying his word, by reading scriptures, by getting most of his word into your heart, so that we understand what the will of the Lord is. If we read that verse 17 one more time, it says there, therefore do not be unwise, but understand the will of the Lord. Understanding the will of the Lord is by studying his word, by digging deep into his word, by using your quiet time to read his word, by spending time with the Lord, by reading his word. That's how we get to know the will of the Lord. Why? Because the days are evil. Aisea, ona po nei ua leanga. Whape fea, ia o tau i loa, i lei, le fina ngalo o le rii. Le ale au wale i loa, e le fina ngalo o le rii. E le o le whaatalitani se i e le whaalongo i se si ufofonga mai le lani a. Pe tu mai se a ngeri. Le hai, o le i lana upu. Te ni e te alua i le rii ma whaitaula upu, ma whaitaula fionga le atua i aso ta i tasi. O i nai ngā lue mai e le angano le rii. Amen. So, o le whape whea mua o le iloa le finangalo le rii. The first how? 17. Understand the will of the Lord. O le whape whea lona lua, e mau le whaipa suma valu. Pai tau whaatasi tātou. I ia, aua fo'i nei o nā o tau i le waina. O le mea e ula vale ai. A ia whaatumuina o tau i le angana. The second how. The first how is understand the will of the Lord. The second how, though, is verse 18. It says, and do not be drunk with wine in which is dissipation or debauchery, but be filled with the Spirit. Praise God. Amen. Manino ia upo le atua tai aole nei, Savali ma le poto, aisea, o ona po nei ua leanga, e whape fea, mua, I loa le leile fina ngalo le alii, pe taulo tuspa ia, study his word.
We're hearing this morning that we must walk in wisdom. Why? Because the days are evil. The days are bad. How? The first how is understand the will of the Lord. In other words, study and get into His Word. The second how is be filled with the Spirit. Amen? Ia malama lelei oe le tangata whaatuatua ma o le tangata talitonu. Ina ua whaolaina oe ma avea oe ma tangata whaatuatua. Whamai wa papati soina I tātou e Yesu Keriso I te tono le tino Keriso. Mo wa papati soina I tātou I te tono le tino Keriso. Ai lea la ua nau le apostolo. Ina ia ola oe le tangata whaatuatua. I le olanga whaapa ia ina. I lea, I le wha tumuina e le anganga pa ia. Brothers and sisters, the second how is be filled with the Holy Spirit. Now, nifa mai whai pasuma vali. Awa foi nei o nā o tau I le waina. Ai sea, awa o le mea e ula vale ai. Aia, a ia wha tumuina o tau I le nganga. O le tai au le nei, o lo wha apea na wha amalosi mai le upo le atua I ate I tātou. Ina ia tātou wola I le nganga. Ia avea oe le tangata whaatuatua. A whai ua avea I tātou ma tangata e Savali ma le poto. Mua, ia tātou I loa le whina ngalo le ali. Lua, ia whaatu muina I tātou e le anganga. Na le whai mai le kalatia 5, a lona whai upo e 2 spuma le 5. A whai ua tātou wola I le anganga. Ia tātou Savali foi I le anganga. E whai ngō fia le awa o ina le upo le atua. Ina ia whapeo na ola I oe le tangata whaatuatua. So first, the first how is that we must understand the will of the Lord. And we know from Romans chapter 12, His good, pleasing and perfect will. That's the will of the Lord. Where do we find it? In His scriptures. In the study of His word. The second how is be filled with the Spirit. Because it says in Galatians chapter 5, verse 25, if we live by the Spirit, Paul says to the church, let us walk by the Spirit. Amen? Amen? And as a believer, when you first are saved by Jesus Christ, Jesus baptizes us into the body of Christ. But then as a believer, as we are living sanctified lives, as Christ prays for our sanctification, as we've heard from His teachings, the prayer is that you continually be filled by the Spirit of the Lord. So, two hows are. Leo tatou whaanongolomo. E lua whapewhea I o tatou talatala noa I le tai au le nei. Savali malipoto, ai sea, o ona po nei o leanga. E whapewhea, I loa le leile whina ngalo le li. Lua, ma ia whātu muina I tatou e leanganga. We've now heard this morning that we must walk in wisdom. The first reason why, the reason why that Paul has given us, is because the days are evil, brothers and sisters. We don't have to explain that to you. We see it. The first how, though, well, how do I walk in wisdom, preacher? First how is that understand what the will of the Lord is. Study His word. 2, the second how is be filled with the Holy Spirit. As Paul talks to Galatians, walk in the Spirit. If we live by the Spirit, let us walk by the Spirit. Amen? Amen. Amen. The third how. Ole whape whea lona tonu. Olo au mei e whai koe se furu ma le iwa. Tato whai tau whaatasi. Ia o tō, whe tau talatalaai I salamu. Ma pese, ma siva whaaneanganga. Ia whaanene e atu, ma pepese atu I le alii. I o tō loto. Praise the Lord. Amen. The third how we get in verse 19. It says they're speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. O I tātou te wa ai le ata o le ekalesia. Pe a poto le ekalesia ma mafuta. Ai o lo au mai ai e Paulo a. O le ala e Savali ai le tangata ma le poto. Ai mānei ala, nai tō te reo tangata talitonu. Pe mānei ai leo mua ai pespesenga ma lato whaiwangalia, ma lato
Ai o le au wala le au mai e paulo e mua le ilo al fina ngalo le li. Lua fatu mwine le ngano pa ia. Tolu. Fatua waila ia I mea ia a. Tua waila ia tūlanga I o pespesenga ma vi inga. Awa o mea malava ia e faatino ailo tātou loto e vivi I atu I le atua. Tātou aile disi nawhai mai mua ia o tau whetau tala ai I salamo. O salamo umai o lo tusia I le tusipa ia. O salamo a tāvita. O salamo ma vi inga a whai taulanga mo si taulanga. O tātou foi o tangata talitonu. E ma whai foi o na tātou tala noa ma whewhaasoa ai I salamo. Lua, whamai, ma pese o le tāua ia o tātou pespesenga. O pese uma tātou te pepese ai. O pespesenga ma upo o tātou pespesenga. Tātou te whaeloa tuai, I le atua, lo tātou loto whawhetai. Tolu, o lo iai nā masiva whaaleanganga. E whaaleanganga mea malava e whaia e le whanau a le atua. Aiva ai, o lo au mai e te tonu o le tangata e Savali ma le poto. Wha, o lo ia wha nee atu, ma pepese atu, le wha ne enga lea, o lo au fia ai le au whaili. Okay, because in the English Bible, it's making melodies. Making melodies is the definition of instrument players. So e o lava ia te I tātou o e o lo tā ina vi inga o le atua. O lo a whai mai I, e te tau ana Savali I tātou ma le poto. Aisea o ona po nei waleanga. Aisea ina ia saunia I tātou mo vaenga malava ia. So in this particular verse in chapter 18, it talks specifically about what we would describe as praise and worship inside the body of Christ. Because it says there in verse 19, speaking to one another in psalms. The whole book of Psalms is capturing the hearts of our priests, the kings, and those who have put together lyrics and words that describe praise and glorifying their God. The second one there is hymns. Hymns are songs that have been specifically written in the Spirit of the Lord. Thirdly, it says spiritual songs. Spiritual songs are songs that we sing together when we come together and making music and worshipping God through our melodies. And in the last line there says singing and making melody. Singing parts is not ours. The singing part is part of us walking in wisdom, giving glory back to our God. Praise the Lord. And making melody is referring to all of those who play instruments. So lo au mai ia le apostolo se atama nei alava awa e tatau ona Savali I tātou ma le poto. Aisea ua tātou I loa ona po nei o leanga whapewhea mua I loa le whina ngalo o le alii. Lua whatu muina I tātou e le ngana pa ia. Tolu e au ina tātou tapuai I le atua I le nganga ma le wha mauni. Ma le tua whai upu o le Ioane whawhai upu e lua suma wha. Upu o Yesu I le whawhine Samaria. Wha mai le whai upu e lua suma wha. O le atua o le anganga lava ia. O e tapuai a te ia. E tatau o na tapuai atuai. I le anganga ma le wha mauni. O le tapua inga I le atua. O le mea wha le anganga. Remember the words of Jesus to the Samaritan woman in John chapter 4 verse 24, where he speaks to the Samaritan woman in regards to her worship. And this morning we are reminded that worship is all about God and not about us. It says there in verse 24 when he encourages the Samaritan woman in regards to her attitude of worship and reminds her, and he says these words, God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Everything that we do together as part of the body of Christ, when we come together and when we sing our songs, when we bring a spiritual hymn, when we play our melodies, all of those things are done unto the Lord in spirit
and in truth. It's got nothing to do with us, but everything to do with the Lord. And the fact that it's actually included today in regards to encouraging your heart as a believer and walking in wisdom. That's pretty amazing. So we have three things now, three hows on how we can walk in wisdom. Number one, understand what the will of the Lord is. Two, to be filled with the Spirit. Three, worship in spirit and in truth. Tolu whapewhia ia wa tatou wapa ai e tai aole nei nei e tatou Savali ma le poto ai sea ona po nei wa leanga e whapewhia mua ina ia whapeo nei loa le fina ngalo le alii. Lua whatumuina oe mau i le anganga pa ia. Tolu ia tapuai i le anganga ma le whaamaoni. Toi lua ba ina ia tatu pia tala noa ia. O le whapewhia lona wha e mau le whai pue lua skulu. Ia whaafetai pia lava ona o mea uma i le atua, le tama i le suafa o lo tātou alii o Yesu Keriso. O le whapewhia lona wha, ia mau e oe ma o le tangata whaatuatua le loto whaafetai. Ia whaafetai i mea uma. Le whamai whai pulua skulu, ia whaafetai pia lava ona o mea uma i le atua le tama. Elena o nai mea. Whamaila apostolo, whaafetai i le atua ona o mea uma. Taini e manui ai, taini e saunga lemu ai, ma taini e le saunga lemu ai. Ia whaafetai pēra le atua. Ia maua e i tātou le loto whaafetai. The three hows that we have so far, the fourth one we find in verse 20. And it says there, in verse 20, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, that we be thankful in all things. I like in one of Paul's letter where he says that all things work for the good of those who love the Lord. The apostle doesn't say all good things work, or only in the good times all things work. Paul actually says all things work. So that means both the good and the not so good, both the happy times and the sad times. You need to understand that the Lord is continuing to challenge your heart. But be thankful. Praise God. So this morning, the fourth thing is be thankful. Amen. Ina ia tātou maua le anganga ma le loto wha whetai. And the fifth thing, the fifth how. O le whapewhia lona lima, leo tātou mata i le wha ki loa lona whina ngalo, whaatumuina le anganga pa ia, tāpuai le anganga ma le wha maoni, o le loto whaafetai. Ma le nona lima, whamai whai pue lusu matasi, ia usiu sai le tasi i le tasi, male matau i le atua. O ia lo tala no mai le apostolo, ina ia whapeo na tātou a ngā lulue whaatasi, whengale ngale ai, ma le mafuta whaatasi o le tangata, o le au whaatuatua a. O le tasi le lo tala no mai ai i, ina ia whapeo na usiu sai le tasi, i totomo le lio o le au whaatuatua a. Ina ia whapeo na tātou ngālu rue whaatasi. Le whamai ia Yesu i lona au soo, ia o tau whealo whani. Aisea, ina ia i loa i le lalolangi o soo moni o tau. The last how that we see that Paul gives is in verse 21. Submitting to one another in the fear of God. The first how is understanding the will of the Lord. Second how is be filled with the Spirit. Third is to worship in spirit and in truth. Fourth how is to be thankful. And the last one is to actually walk together with other believers. When it says there to submit to one another, it's talking about our relationship between one another. Remember when Jesus talks to the disciples and he says to love one another. The world will know that you are my disciples if you love one another. So uso matua whawhine, o le whamalosi nā apostolo mo tātou le tai ale ni a. Whamai le tātou mata upu, Savali ma le poto. Whamai whai upu e se fulu ma le lima, o le nei, ia whae tete o tau, ina ia o tau Savali ma le whautauta. Le tala noa le apostolo o loa ngai mai, ia aoa onga se, ma le auwha se, ma le fili. Pena fwoi tātou le teimi ni nei a. O lo tātou wa aia le ngai yoi mai o le ali o le lalunangi
E o lava I tutono le ainga o le whaatuatua ma le tino keriso. A whamaile apostolo, aua ne I whaapei o e valelea, a ia whaapei o e popoto. Do not be foolish, the apostle says this morning, but walk as wise. Why? Redeeming the time, because the times and the days are evil. Se ai te tau wai sa vani mele poto, a wā ona po nei ua le anga. Ai mana ia lana I mea lima ia ma whai ona tātou wō ma tātou le lima I aso a. Whapewhea, ua I loa le whina ngalo le rii. Uso ma tua whawhine. Whamalosi e whai tau lo. Whamalosi ni e whaaba noa se teini. E te whai tau, ma mana malama, ma oa o maine a nganga o le atua I lo loto. Lua, ia whaapeo na whaatumuina oe I le anganga I aso uma, I teini uma. Tolu, ia e tapuai I le atua I le anganga man whaamaoni. Te li uma e mafuta ele tatou ai o le whaatuatua, tatou o mai e awe le vi inga, masi itia le atua I ona vi inga. Wha, mau e oele noto, whaafetai I mea uma, muli muli, ne ia whaapeo na Savali ma le auso le whaatuatua. Usta I le tasi, I tutono le ainga le whaatuatua. Why must we walk in wisdom? Because the days are evil. We see that everywhere. We see that in our schools. We see that in our workplaces. We see that in our neighborhoods. Every single day, evil is present. So how do we walk in wisdom, you ask? Can I encourage you today by saying, number one, understand what the will of the Lord is. How do you do that? Make sure you get some time every day. Memorize those verses every day, one verse at a time. Praise God. 2, be filled with the Spirit. How do you be filled with the Spirit? In your prayer time, in your worship time, on your own, with your family, with your children, with your partners, with your husbands, with your wives. Getting as much time, be filled with the Holy Spirit. The Lord prays for our sanctification. We know that now because Jesus says, Father, sanctify them by your word. Your word is truth. Filling us with the presence of His Holy Spirit. 3, the third how? Worship in spirit and in truth. When we gather together as a body, we come together and we make songs and we make melody. When you play your instruments, play unto the Lord. It says, making melody in your heart. That's how we know that music and singing, it's a spiritual thing, not a physical thing. Praising unto the Lord. 4th, be thankful in everything. In much, in little, be thankful. And last but not least, is walk together with other believers. Savali fatasti. Ole au fatutu. Tawini e whamanuia le tua lo loto le ni tae au. Amen? Ole au te ine tato se talo. That's our word for us today. I pray that you have been blessed, encouraged, challenged by the word of the Lord today. In Jesus' name, amen. Ki fo mai lo wao, ole au te talo e whaimina e tato upu whaamalosi I le ni tae au. Tato te talo whaftai te le lava tama, le ava noa maua lunga wa mato maua mato te whaalongolongo ai au e whetalai mai. Ai me se lava lo whaamalosi, lo lui tau ia te I mato, ina ia mato Savali ma le poto. Le li ietu ina tuai o mato ola, ai me se au whaatuatua, ta mama tina uso, mato whaafine al whanau. Ina ia whaapeo na mato ngā wai, e le na ona whaalongolongo, Aya mato sustai mafaya. Father, we commit to you this word that we have heard. Lord, that we are challenged in our heart of hearts about your word. Our prayer, Lord, is that you will continue to be with us. Thank you, Lord, that we've heard you speak to our hearts today. Our prayer, Lord, is that we not just be hearers of your word, but doers of your word. And we pray these things and commit to you our hearts today. In Jesus' name, amen. And amen. Yeah?